بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طاسين متشابه ayetlerdendir. On manisini Xudaya tafşirmandır. On manisi Hazreti Resul-i Ekrem bilen Xudayın arasındaki esrarlardandır. Bu sura Kur'an'ın bazı ayetlerindendir. ve roşan ve aşikar bolan kitaptandır. هدى وبشرى للمؤمنين. Müminleri hidayet etyan ve müminlere beşaret beryan bol. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Ol tor müminleri ki namazlarını yerine getirip eda etyardılar ve zekatlarını mustahaklarını beryardılar. Bu özleri de ahirata iman getirip tasdik etyen hallarında. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. Tahqiq ol tor adamları ki ahirata iman getirmiyardılar, şolar üçün özlerinin teleki amallarını obadan köküzdük. Pes şolar hayrandırlar. أولئك الذين لهم سوء العذاب. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. Şu form sıfatlar bilen sıfatlanan adamlar ol tor adamlardır. Şolar üçün nihayette yaman azap bardır. Ve şolardır ahiratta nihayette ziyankarlar. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. Ve tahqiq sana ey Muhammed Kur'an'ı ata ediler. Nihayette hakim bolun ve nihayette alim bolun Xudayın tarafından. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. Ey Muhammed sen öz kavmuna yadaveri et Musa'nın öz ehline aydan vaxtını. Musa öz ehline aytdı. Tahqiq men bir ot gördüm. Tezlikte şoladan bir haber getiren. Yolun nerede biler yani. Ya da size odun şo'lasinden getiren. Şayet siz çoyunarsınız. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. Pes vakti ki Musa şol ot bar yere gelenne neda edilip qıygırıllı, bereketli edilli otdaki şahsını yani Musa'nı ve odun etrafındakileri de yani ferişteleri de ve tamamı ayb ve naqstan pektir alemin perverdigar bolun Allah. يا موسى إنه أنا الله. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. Ey Musa, tahqiq men Allah'dır, tamamı işinde galip ve hakim bolun. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني
إلا يخاف لدي المرسلون. وأسانı taşla. Pes vakti ki Hazreti Musa asasını taşlanına gördü, hareket etdiyar guya ajdaha yani bolup. Musa korkup kaçıyan bolup yüze vurdu. Musa'ga aydıllı, korkma, tahqiq menin yanımda, Resuller korkmadılar. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. Lakin her kim öz nefsini zulmetse, ondan son yaxşılık edip ıslah etse, yamanlıktan son, pes men gafurdur, mağfiret ederin, ve rahimdirin, rahmederin. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وإلini yakağından koltuğunu salgıl. Çıkar ağ bolon halında ayıpsız ve afatsız 9 mucizeden bolup Firavun'a oşan qawmuna iýerilen halında. Tahqiq Firavun we şonun qawmlary nihayetde hattan tejawüz eden qawm boldular. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قالوا هذا سحر مبين. Pes vakti ki şolara men ayetlerim ve nişanlarım roşan ve aşkar bolup gelenne olar aýtdylar, bu zat aşkar